ing lutong Kapampangan, sisig, pindang at puro, Tagilo, Kamaru. Ningangasan kulang lang, kilo, pangat at sado, pansit, luglug, talangga, biringi, pesa, uban. Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga, Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Nung bisa kang pialbe, napatungkol ding balen, biyaya liwang fiesta, kulturang pakaman. Sinukwan Festival, Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga, Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Harapan merinyaku, o balen kung hino, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga, Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga, Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga, Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan, sisig, pindang at puro, Tagilo, Kamaru. Ningangasan
sisig, pindang at puro, Tagilo, Kamaru. Ninangasan kulang lang, kilo, pangat at salo, pansit, luglug, talangga, biringi, pesa, umban. Mekeni, tukika, Malaos, Kapampangan, Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto kere-abe, mamasyal na Pampanga. Lumpisa kang pialbe, napatungkol ding balen, biyaya liwang fiesta, kulturang pakaman. Sinumpuan Festival! Mekeni, tukika, Malaos, Kapampangan, Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto kere-abe, mamasyal na Pampanga. Harapan merinyaku, o balen tungido, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni, tukika, Malaos, Kapampangan, Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto kere-abe, mamasyal na Pampanga. Mekeni, tukika, Malaos, Kapampangan, Mekeni, tukika, mamasyal na Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto kere-abe, mamasyal na Pampanga. Maya pa bengi po, kabalen kong Kapampangan. Ngini pong bengi, pagmasusyan tayo po, ing kapataralan, 40 mabanuang pangapundar, naning metong karing pekamatuan diling lalawigang kiti Pilipinas, ing lalawigang Kapampangan. Ngini pong bengi, asaksya niya ing metong digital, online, live streaming, naning kapag masusyan tamo, manibatan, kini king sentro na nilalawigan, kini mismo, king Kapitolyo ning Kapampangan. Balo yung pong masalese, ing makasipit tamo, king lipit, at peligrong daralana, ning salot, ayaw sandang COVID-19. Dapat, kapamilatan ning kapamahalaan ning Kapitolyo, kambera ring mayores, na rin sablang si Babalen, kaya king Kapampangan, at rin sablang susuyo kaya kayo kaya Kapitolyo, mabilog tayo pong pagmasusyan ngayon bengi, ing kapataralan, 49 ay anibersaryo ning pangatatag ning lalawigang Kapampangan. Ngayon po, king mitmong kagalangan, tikdota mo, at ipatong tayo, ing kakatangwan na nagamat, king kakatangkay ling salo, at agnanagnan tayo pong idalit, impambansang lawiwing Filipino.
kayang magiliw, penas na silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit na bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang islap ng watawat mo'y tagumpay na nag-iinit, ang bituin at araw niya kailang pambay di magdidilim. Lupa ng araw ng wala't pagsinta, buhay ng isa piling mo. Aming ligaya na pang may mag-api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Inipuin kaya ko ang talasuyo, Francis Musni, aya kayabe yung ening bengi, para kining online virtual celebration na ning 449 anniversary ning pangapundar ning lalawigang Kapampangan. Manatili ta po ngening makatikdo at agnanagdan tayang idalit hing himno ning Kapampangan. Kapampangan isa po, kilengwanan iwalayan, kapunting pantas at marangan, sibol ning lukoy kay nanginebangan, batis ning katalarwan, at panangagamang kabalen, higayang ingepayapa, kinalugod mo kantungan, Kapampangan sa lening-legwa, Kapampangan sa dalaling katimawan, hinukit puso'y ating kantanganan. Wika, pasintami Kapampangan. Wika, pasintami Kapampangan. Salukuyan na pong mararamdam ngening kabengyan king mabilog a Kapampangan, ring dupikal ding kampana, karing sibabalen at karing baryo. Hingudyat na nini, pakiramdaman tala po ngeni, ring miyayaliwang mensahe, binyera, ring miyayaliwang kasalpantayanan, keti king lalawigang Kapampangan. O Diyos ay pang mayupayang totoo, ipaning kasalasayan at kultura. Talapan luwalo, ring ipami, at ding pipumpunan mi. Pasalamatan na kayo po, king alananggang lukudyo, at pakamal kaya kaming Kapampangan. Hinlibasan ning apataralan na apatapulot siya mabalwa, ay bayang paman ka nito. Pasalamat kami naman,
king binya yung patok at matabang gabon. Apanibatan ning kaya kami kabiyayan. King pampanan ning gundo kalaya, at karindi ko ibat karing ilog at sapa naning nalawikan. Babalik dan minyening mauling kabengyan. Ding sablang mangaya mong anak, keti kapampangan. Ding mga tapang, matenakan, masibukan, at itong mapapmasabal kami malang. Ihiran niyo kami kimbulsan na ning gera. Ayun, kaguluan at sablang sigalo, albog, pangayabong ning bulkan, at miyayaliwa pang kasasagpulan. At ngeni, pusal na ning lipit a peligrong, darala na ning pandemya, apapatok nang wala king palagi ning yato. Pasibayo kaming manalik at daralong kaya kayo. King mipnong tetagan alog at sikanan ning pamisip. Pauli ning alang kasing parang lugudyo at upaya. Pasalamat kami naman Gino, karing manungkulan at manalakaran, king lalong ikanono daring anak mo, keti kapampangan. Lalong-lalo na, ring manimo na o frontliners. King kekeng pamakipaglaban, sa lang king salot a COVID-19. Manalig kaming akabyusan ni iti, king lalong ning kaya kayong upaya. Banalo kaya pang makasuyo kaya ka. Ante mo pinili mong balayan mong kapampangan. Itiyadwan mi kapamilatan ning banal mong lagyo. Amen. Ngening kabengyan, kabang pagmasusyan taya, ing kapataralan, kapatapulong siyam anibersaryo ning pangapundar ning lalawigang kapampangan, babalik dan taming milabas, ing sablandelana na ning lalawigan, king lualas at lipit, king sagana at king maskup. At makanyan mo naman, babalik dan tamo, inambag daring mangayap, matenakan, at kapampangan ng mapagmasabal kaya king lalawigan. At ngening banwa, king libutad na ning pandemyan daralana ning salot a COVID-19. Babalik dan tala naman, ring mangayap pa kapampangan, amikyabe, bangkanita, makilaban tamot makisalang, king may sabing salot. Ngening bengi, abayanan nyo kepo, kabang babalik dan tangan ini, pasalamat king mayupaya at manaya, king maulang kapanayan, asana may balik na ing dati. Sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tingangasan, kulang lang, kilo, pangat, asal,
luto, pansit, luglog, talangga, biringi, pesa, uman. Mekeni, tukika, malahos ka Pampanga. Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Nung bisa kang pialben, apatungkol timbalen, biyaya liwang fiesta, kulturang pakaman. Sinungkwan Festival. Mekeni, tukika, marahos ka Pampanga. Mekeni, tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turot-turot, eto pere-abe, mamasyal ka Pampanga. Harapan merinyado, o balen kung hino, itangan tumiman, abe, Kapampangan. Mekeni, tukika. Ngeni po, pakiramdaman tayo, ing mensahe, ning mekad metong karing migmasabal at migmalasakit kay katamo, king panahon na ning lipit at peligro na ning pandemyang iti. Makanyan mo naman, ing pepakit masabal at malasakit, karing miyayaliwang sikoti at miyayaliwang purok ning Pilipinas, karing mga palabas sa kapalyarian. Pakiramdaman tayo po ngayon ng bengi, ing mensahe na ning igpanan ning lalawigang Kapampangan, alangaliwa, nuneng kagalang-galang, Gobernador Dennis Delta G. Pineda. Kareng kaluguran ko pong kabalen, keti probinsya, bibiyake po yung maya pa oras kay kayungan. Kaya beda po rin hanggang manungkulan king kekatamong probinsya, malugod ko pong makisametong king kekatamong pamagmasusi ning kapat aralan 49 abanwa ning pamagtatag ning lalawigang Kapampangan. Pauli ning pandemya, alita pa mo po agawa ing sadya tamong pamagselebra king Pampanga Day. Alita mo rin po makapamiyang parangal karing Most Outstanding Kapampangan Awardee o MOCA. Mupin metong yamo po ing parangalan tamo ngayon banwa. Masaya ko pong ipabalo kay kayungan aying Most Outstanding Kapampangan Awardee ngayon banwa. Alang aliwa nune ikayo. Dakal pong salamat yung alang sawang suporta pamakisan metong yung kay kaming manungkulan bang akabyusan taya po ing kay katamong pamagdalanan o a pandemya at ing milabas sa albog at bagyo. Pasalamat ko rin po karing hanggang frontliners king Sao Piu king pagdalanan tamong pandemya ngeni. Tutupin na ikayo po ing bayong bayani ning kay katamong henerasyon. Pasibayo po payabot ko po ing maya pa oras karing sablang Kapampangan. Miyabe-yabe, mipapagmalasakit, bikabo siya ing Pampanga. Pasibayo po masayang Aldo ning Kapampangan at masayang Pasko po kay katamongan. Pakiramdaman tayo po ngayon, ing meto ngayang bagasunis, ibat king Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University, ay kanta na kay katamo, Shane Lumanog, king kayang sariling komposisyong mi pamagatan ng Acacia.
panandaman. Pero kumuwag yung sabihan, keka ing dadalan mong tulapot ang akaki danaka. Nang bubulong na ning puso ko, ilalakoy matulid ang putak ko. Halika pa sa mama ko at mamalagwa. Kini kapag abang natin pang tula. Kini tapa kinilim ning akasya, storya mo nganing gana-gana kanako. Sa lilong tapa kinlalam ning akasya, manayat ang silim albentaya ingado mabating hanggang sa gulita mo. Lalo ko naman alikalambatan, ing makanining sariling kadurian. Kuburing sisyan balang aldo, sibukan pakibalwan nung ninuwi ka para kanako. Tumakurin kalupadaring pengarita mo, mumugong neyeng luklukan mimisip mong malalang. Kenit apa kinlilim ning akasya, storya mo nganing gana-gana kanako. Sa lilong tapa kinlalam ning akasya, manayat ang silim albentaya ingado mabating hanggang sa gulita mo. Hanggang sa gulita mo. Bantayang lalong lubos apilasa, ingamanong siswan, pakiramdaman tayang ini,
ing meto nga poesiya ang igale na kekatamo, ning poeta laureado, Francisco Ginto, ning Balen ning Makabebe. Ang anong siswan at kulturang Kapampangan. O manong Kapampangan, kami balot king pagsalbat, te pagurendang milugmok, ding mengalingwang alagad. Likuanda kang sundesa ke, ketang sulok na ning labuad, dilibili mong tatamis, king palihasa makababad. Negaran tanang anuwari, itang samyong kasapuak, bakit king kasakitan mo, alam bisa mang luminok. Dapat ngeni, mibangon ka, tungulakat sa gaggak, ampatan mo yung kekang luwa, ing lungkot mo man mayaklak. Man kanito ding sugat na rin puso mong belitawak, king tumaylang mga lambing, kumayap lang tunggal ditak. Kilngin ding kawal mo, miulas kekat migayak, karing remang maglipato, karing bersyong lilipakpak. Mipakdeko kay nakan, kalbitan niyong kekong lira, iparkasyuing talino king dangdut ding kekong pluma. Bisang metong tamong sagip king maninyud tang kultura, banyuman pang saligalgal, salimuyak ting bangluna. Banguisak baboyato, alang kanglap pakilala, ing lahitang maharlika, dahit supling ning Pampanga. Ninuyamang emalugod, king kultura tamong menan, mistulaya waring taksil, king lahitang penibatan. Nung kinuyat mamagus pa, ing dayaning kabenyan, tikdo tayo tipagluwalo, ing labwad tang pakamalan. Ing apinan ing pakamal, lakwas tayong palablaban, baning lugod na mabda, king amanong Kapampangan. Salamat po. Ipalagay mi naman po ngeni, ing meto nga makuya da pulosa, Pikalyan at Libangan, ay biyan na kekatamo, ning metong ka rin kekatamong pulosador, ketiking lalawigan, alang aliwa, nunay Rene, Diwata, Salor, ning syudad ning Angeles. Nino mang manakit, king singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya keya. Maya payoras po, labwat Kapampangan. Uy, po yung kayong talasuyo, ing Diwata na ning kantang Kapampangan. Pupugi king kapataralan at 40 mabanwang pagmasusyantaya ing katamong probinsya. At paintungol king kapataralan at 50 banwa apag masusyantaya ing katamong liguran ing labwat Kapampangan. Pupugi po ing kayong talasuyo, Rene, Diwata at Salor ning kantang Kapampangan. Ngening daratang iya aldoning Pampanga, dakal karing tao, tutong melong kutla, uli na ning dintang, aw sandang pandemya, tutong dakal lapu, ding pesa kita na, dabot at suyeng Diyos, mantabe ke kata, ing tandanan tamo, manaligta kaya, malugod iyaying Diyos, karing lelangana, at lalong-lalo na, Balen ning Pampanga. Balen Kapampangan, eka maglungkot na, uling daratang ne,
masusyanda, ingaldo mong pangabayit, ing perla malasya, itipig kalugna, ning Diyos igbabanwa, ininang panahon, bista't masakit iya, milabas at kunyat, dapat tang magobra, uling paintong ulan, ganitang minuna, alampasan tamo, ingda kala sigwada, ing mumunang dili, ding bagyong dinatang, kadwa kita balen, niyang makbungyaing bulkan, kay ba't ngeni balen, ing biglayang dintang, awsandang pandemya, metong tang miapektuan, dapot ing luwa mo, indung kapangpangan, iti malumpawi, ulining sepagan, dening kekang anak, ingela tutok nang, at manimunala, kekeng manong kulan. O ita po, dindamye ing metong apulosa, reni metong lakaring libangan daring kapampangan ke tapamang minuna. Ing pulosa, iba't yaking amanong Kastilang prosa, o king English prose. Ene po kalupan ning poesiya na atinyang sukad at atinyang pamipare-pareo ing karelang ritmo, o ing karelang tugma. Ing pulosa gagamitan daya naman ang timon libangan, o tang ating pusyunan karimbaryo, lalo na ning aldo na ning karelang birthday o kebaitan. Ing pulosa mo naman po, miuso yang ini, antimong libangan dareng anak. At ini, masanting niya pong kapamaralanan, bangkanita rin ng anak, lubos deng haluguran at lingapan ing amanong siswan. Pematakawan na kayo pong diwata, kiyatang kayang pulosa at pekalyan, bustan yung patakmananda kayong mas makatulang pulosa, ay biyara kaya kayo, ring Toledo Brothers, Kayabe, i Roberto Toledo, at Peter Toledo, king bagi na ning gitara, ng Jess Lumba, iba't lapureni, king Balen na ning Porak. Maligayang aldoning kapampangan. Ako po'y Berting Toledo. Ako po'y Jess Lumba. Ako po'y Peter Toledo. Ike po rin Toledo Brothers. Tugi kang mapasyal kadako, king plasdan albemo, binigaya hindi kalong pangdam naman hirap na paring ko. Tugi kang mapasyal kadako, king plasdan albemo,
lumakad katang magpasyal. Lalandaret ang kalamang dahil katang kabalsitan. Tulungan ko rin ang batis ketang agos na mabilis at kanita ko'y sisit. Sisit takong malilit kung sa kayamin sang kabananggaling komisyon ko penyon sa iyong pagdating o beautiful lady. Nilsin ka mo kay ka, pwede ba tayo dyan awen manang? Eka ba makoking lastan, sinda kong likuran, eti sumawa ng pamangan, at naiwang palasanan, at nungin tubayang inuman. Lare kang magbiya katawan, ay tulungan yaman, hindi ketiging plastan. Nalutang ulam mo, dakal say-say, tagilong ikaw, at pagsinggurami, ating ligang paro, at lemon tibalang, binahi na bangus, burong tarunasan. Eka mama ko pingbastan, sinta kong likuran, eti sumawag ang papangan, at naliwang panasanan, at nungin tubayang inuman. Lare kang bagya katawan, ay tutong manyaman, hindi ketiging plastan. Arenggendeng kausi mo, at kapsi ko regendeng, arenggendeng katakobot katakobot regendeng, arenggendeng sarwan ko na yang tako regendeng, arenggendeng marilya kadalang tako. Arenggendeng kausi mo, at kapsi ko regendeng, arenggendeng katakobot katakobot regendeng, arenggendeng sarwan ko na yang tako regendeng, arenggendeng marilya kadalang tako. Aroy mitras ni, aroy liduan ni, aroy anteng panabulis, di kumipa dilis ay atse malawaka, eko na yan bata ulit. Huling sukat talang pagmaragul, ring matenakan, akapampangan, muking karelang gelingan, nune king karelang lubus, amalasakit, kareng kekatang kabaleng kapampangan, pakiran naman tayang ini, ing meto nga mensahe ng ibiyan na kekatamo, ning dating presidente na ning Republika ng Pilipinas, ing lubus kagalang-galang, Gloria Macapagal Arroyo. Governor Dennis Pineda, Vice Governor Nanay Baby Pineda, Malcom Cabalen, mayap a 449th Kebaytan ng Kakatamong Probinsya. Inyang Disyembre 11, 1571, may bait ikakatamong probinsya. Antiminunang probinsya king Luzon at pangadwa king bansa kay Bating Cebu. Balang banwa, may abe-abe tamo king selebrasyon ni ikakatamong anibersaryo o nangyaning badwa aliwaya. Alimo keni king Pampanga, nune king Mabilog Yatu.
uling ating COVID, ating dakala bawal miyabe-yabe king meto nga lugar. Oneng aliya dapat sangkan, ban etap mo ipagbunyi ing apogino para king 449 abanwang kebyena ning probinsya. Salamat king Gino. Kahit may COVID, espesyal itong ating anibersaryo. Kasi bispera siya ng Jubilee, 450 years natin. Kick-off dapat ito sa isang taong preparasyon para sa ating Jubilee. Sana itong isang taong preparasyon maging inspirasyon sa bawat isang kabalen. Inspirasyon mula sa pag-aalaala sa mga dakilang saglit ng ating kasaysayan, mula sa simula ng ating probinsya, pati na rin magagandang asal ng ating mga ninuno, gaya ng sinasabi ng ating himno ng Kapampangan, nakatangian pa rin ng kasalukuyang henerasyon. Matalino at marangal, mapagmahal at matapang, makatarungan at makabayan, mapayapa at malaya. As we celebrate the good traits of the people of Pampanga, let us also congratulate our leaders, led by Governor Dennis Pineda, for what they've done for our province. And this year, particularly for what they've done to combat COVID in our province. That's why we only have a few cases compared to the other provinces near Manila. We have 5,000 compared to others who have more than 11,000 or even 22,000. Aside from strict protocols and loving care for positively infected patients, our province is also helping develop saliva antigen and saliva LGA test kits for COVID by helping collect saliva sampling in our provincial hospital for the clinical tests. Let us pray for their success. Kilalang kilala, ing focus at prioridad abinye ng Governor Dennis Pineda, ampo ng Vice Governor Nanay Baby Pineda niyo panahon niya anti-gobernador, king kalusugan. Kaya atin tatalaka na 1.3 billion pesos OFW Hospital ating dinala na kama kin San Fernando at yun ng 50% in construction king adwang ektaryang gabon donasyon ng probinsya tamo. Salamat rin kang Presidente Rodrigo Duterte at ding sumawag kaya DOLE, DOH, PAGCOR, Solar Foundation, uling apilida in Pampanga para king OFW Hospital ning bansa. Salamat din kay Presidente Duterte sa maraming benepisyo natin, gaya nga ng bagong ospital, mga bagong daan para magkaroon ng Pampanga Circumferential Road, at iba pang mga pagpatupad ng ating Pampanga Megalopolis Plan. Ito yung isa sa pinaka-progresibong probinsya sa ating bansa at isa sa may pinakamababang poverty rate. Marami pa rin dapat pasalamatan natin kahit may pandemic sa buong mundo. As one of the two presidents of the country produced by Pampanga, the other being my father, Diosdado Macapagal, I too am grateful to God and to the people of Pampanga. And it's my honor to be part of this celebration as we start our countdown towards the 450th year of our great province. With ka, palsintaming Kapampangan. Salamat kay kayungan. Panalbentane man po ngeni, ing meto nga audiovisual presentation, ang magpakilala, emo king makabang kasalaysaya na ning lalawigang Kapampangan, bayula pa din natang ring Kastila, ang ganang ngeni, nunetong kulking kay katamong makuleng kultura, ating kay katamong amanong siswan, ay biyen na kay katamong ngeni, ning Center for Kapampangan Studies, ning Holy Angel University. Kapampangan,
sakwak Kinglegwan naning alaya Gabunding pantas at marangal Sibul ning lugod karinaning tepangan. The Kapampangan region. Even in those days, it was a land rich in natural beauty and resources. Originally, it occupied a much larger area, probably the entire river basin extending as far north as Nueva Vizcaya. Over the years, however, the colonizers carved out new provinces and towns. Many of these areas have remained Kapampangan, which only means that the political perimeters do not coincide with the linguistic boundaries. Because the land was rich, the Spaniards made it the first colonial province in 1571 after defeating the Kapampangans led by Tariq Soliman. By 1598, Pampanga was supplying the Spanish government in Manila with a weekly quota of 300 chickens, 2,000 eggs, and other agricultural produce, so that when the crops failed in Pampanga, Manila starved. Spain also depended on Kapampangan soldiers to help them defend the colony. Kapampangans, for example, were called upon to quell several 17th century Chinese insurrections. In 1762, the British invaders occupied Manila and forced the Spaniards to transfer the seat of government to Bacolor, Pampanga. Soon thereafter, Kapampangans attacked the British camps, eventually leading the Spanish to victory. As a result, Spain treated Pampanga as a favored province, allowing Kapampangan chieftains self-rule, giving Kapampangan children the privilege to study in exclusive Spanish schools in Manila, and opening the Spanish army to Kapampangan soldiers. It is no surprise then that most pioneers in various professions were Kapampangans. First Filipino priests, first Filipino nuns, first Filipino doctors, and so forth. Kapampangans also continued to be loyal to the Spaniards until the revolution in 1898, when thousands of Kapampangans protected the last Spanish soldiers and their families near the bay in Macabebe. History doesn't know what to make of the Macabebes, who fought side by side with the Spaniards and later with the Americans. Some accuse them of excessive loyalty to their own country. Others say they cannot be expected to be patriotic to a country that wasn't yet existing at that point in history. The Macabebes had no concept of a nation. They sided with the colonizers only to fight their traditional foes, the Tagalogs. They helped capture General Aguinaldo in protest against his betrayal of their hero, Andres Bonifacio. At any rate, the Macabebes, as well as the rest of the Kapampangans, were known far and wide for their bravery and military skills. The first natives to resist the Spanish invaders in Luzon were Kapampangans, led by Tariq Soliman. History is replete with Kapampangan-led revolts against forced labor, excessive taxes, and other abuses. Against Spain, and then later against America, Kapampangans were at the forefront of wars, revolutions, and social protests. General Maximino Hizon of Mexico, Jose Alejandrino of Arayat, Francisco Macabulos of La Paz, Tarlac, and Aurelio Tolentino of Guagua. The revolt of the masses against social injustice was spurred by such names as Pedro Abad Santos, Luis Taruc, and Bernabe Buscaino. And finally, a Kapampangan gave up his life to end the dictatorship, Benigno Aquino Jr. Ating
Long before the Spaniards came, Kapampangans have had a flowering civilization with their own versions of society, education, religion, and commerce. Much of it, though, was destroyed by the colonizers as well as by volcanic eruptions, floods, and other natural disasters. Today, only traces of the past can be seen in folk traditions, stories, songs, archaeological finds, and books written by ancient chroniclers who, once upon a time, visited the region and saw what the Kapampangans were like. Whatever is left will soon disappear completely if nothing is done to stop its deterioration, neglect, and destruction. It is for this reason that Holy Angel University established the Center for Kapampangan Studies as its contribution to ongoing efforts to retrieve what has been lost. Remember what has been forgotten. Restore what has been destroyed. Study what has been recovered. And popularize once more what has been taken for granted. The center alone cannot accomplish these tasks. We need Kapampangans who have enough respect for their ancestors to take what has been handed down to them, and enough love for their descendants to turn over what has been entrusted to them. Already, the signs that the Kapampangan culture is vanishing are truly alarming. Few Kapampangans speak in Kapampangan, fewer still read in Kapampangan, and almost no one still writes in Kapampangan except in text messages. The mission of the center is to preserve and promote the Kapampangan cultural and historical heritage, and in so doing, contribute to the total development of the Kapampangan people and eventually of the Filipino nation and the global community. Ngayon kabengyan, bukod king babalikdan tamo, ing milabas, at kikilalanan tamo ing gelingan, daring mga papaunang Kapampangan, ketiking lalawigan, ngayon bengi, babalikdan na naman ing lalawigan, at nimbuong memoleng Kapampangan, ing kekatamong pamipasalamat, karing kekatamong medical at security frontliners. Lalong-lalo na, ring migbuwis karing karelang biye, bala mong sumuyo karing kekatamong kabalen. Kaluguran kong Pampanga, magmasabal ko kaya, ngengeni kapilan pa, pakilaban da ka. King bagyo at unos, king kabilyang makalulus, lakuan kang kapinan, malen kong pagkamala.
Sopa nyo ke po, sana akabyusan tayangan po ining virus ay ni. Ako po ay isang frontliner. Nasa puso ko na po yan, ma'am. Nasa sinumpuan ko po sa lisa yun. Kaya buong puso po akong naglilingkod sa mga kababayan natin. Kaming mga frontliners, handa kaming tumulong, handa kaming ibigay yung kaya namin. Pero yung fulfillment na nakatulong ka dun sa kapwa mo, hindi mapapalitan. Ave, ave, tayang isang sabing krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang sabing krusada, sumulong yaing Pampanga. This is my very first time. I was treated as a VIP. Very important Pampangueño. Salamat po sa Pampanga. Salamat, maraming salamat. Salamat Pampanga sa inyong tulong po. Tatanawin namin mas malaking utang na loob itong pagtulong niyo. Tutulungan natin ang probinsyang ito. Alam natin na ganito rin ang mararanasan nila at kailangan silang makatayo rin katulad natin kung paano pinagdaanan natin. Kalukuran kong Pampanga, pangako kong heka, manggamang kingalananga, pakalinga pandaka, kinpagyo at tunus, kinkabilyang makalunus, era ka ng wanjang kapilan, balen kong pakamala, Pampanga talakat ka, Pampanga nananutawa, Pampanga magsalita ka, Pampanga, Pampanga. Kabalen, 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 kabalen. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave, ave, tayang isang saging krusada, sumulong yaing Pampanga. Pablasang mapupupos ne po ing banwa, masampat mo ing panalbentaya, ing year-end report na ning kapamahalahan na ning lalawigang Kapampangan. Nano pong milyari ngining banwa. Dakala kasakitan. Onin dakala dapat pagpasalamat. Difficult. We predicted the volcanic eruption. PBOC has done that. Mabayat yung pamaglob ng banwang 2020. Oning Kenny mo rin dinto, Intetagan, Tepangan, at pusong mapanyawp ding Kapampangan. Mibulang ding dakal kim pamamakbong ning bulkang Taal ining Enero. Timbuna ning pamanagos ning lahar at balas, ding dakalakabyayat. Atin mo ring menga mate, dakal ding ala ng asal bang gamit at imalan, at ala na mo ring tuknangan na balikan. January 12,
Tinas ning DOST FIVOC sing Alert Level 3 status king Taal Volcano. Lazaro, di retreat yung pupuntahan natin ha, hindi outing. At kabukasan mo, January 13, king pamitipo na penimuna ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Kaya gape in PDRRMC. Api kasunding sumaup kareng mesa lanta, king pamamakbong ng Bulkang Taal. At natin nung pinatubo, kalagayan natin that time ngayon sila naman sa gumisipwasyon. Pati nga po mo, ati punding donasyon, gamit, at taong kayabe king pamanyaw. Tutulungan natin ang probinsyang ito. Alam natin na ganito rin ang mararanasan nila at kailangan silang makatayo rin katulad natin. Kung paano pinagdaanan natin noon. Si maskiring idalang loaders, military, rescue dump trucks. Karasing Bengi. Tinulak na yung Pampanga delegation papuntang Batangas. At karas ka rin, Antimano, leganasan ding anggang lugar ang masiring miapektuan. Alapin ka nung pipili ng oras at lugar ng pamanyaw. Maraming salamat sa kanila at natutulungan nila maraming tao. Kaya bing PSWDO, GSO, PDRRMC at PNP, mismong i-Governor Delta, yang may kinungot ka rin apektadong Batanggenyo, mga butanan ng SAW. Kasi kahit na po yung kaya po namin, opo, at ito, pag kawin butunan po, maraming po kami. At asahan po na may mga parapunta naman po ng mga donasyon galing ng Pampanga at hindi mo namin kakalimutan yung bahay ng tao. At papayorin po kayo. Miras king 8.5 million pesos in kabuang halaga ring apamiyaking relief operations. Migdake mo ring migit 55,000 panulo. Karing migit 2,000 mira kaya ng serbisyong medikal. Metong nakareleng anak kay ni. Abistaman masakiting kabilyan. Migdatong pamurin king evacuation center. May kapagpapakan mo rin ka rin libu-libong apektadong residente. Maraming salamat po sa mga pinansalan, mga regalong binibigay niyo sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kay Governor Dennis at saka niyang ina na si Vice Delia Pineda. Maraming salamat po sa tulong na ginagawa. Hindi lamang po ni Governor at ng buong mga Kapampangan o ng lahat ng mga taga-Pampanga. Maraming salamat po sa ay papasalamat po sa tulong na binibigyan ng pagpapit. Masasabi ko lamang, napakagaling at napaka mga babae. Si Governor Dennis Pineda at ang buong pamahalaan at mga mamamayan kung paano magkaisa, kung paano nagsasama-sama, yaan ang napakalaking tulong para sa buong bansa. Kaya't maraming salamat, Governor Pineda, maraming salamat sa ating mga Pilipinong Pampangenyo. Mo rin pa'y talwiding Pampanga Mayor's League, kimpa magsakuro ka rin Batanggenyo. Meging posible nga ning pamanyaw, kimpa manantabi mo rin ng sangguniang panlalawigan, ampo ng Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Alamayaldong Minuli, diretso yung pamanyaw. Dapat alang bakas ning kapagalan. Uling kapakanan ding mas mangailangan. Intindihan. South
Meron tayong ordinansa nilabas, di ba, noong Marso pa, na merong multa ng 20,000 hanggang 50,000 yung hindi pagsusuot ng face mask. O kaya makukulong kayo ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Ano bang mas mahirap? Magsuot ng face mask para protektahan yung sarili nyo at saka yung mga mahal nyo sa buhay at mga kakilala ninyo, o makulong kayo ng 1 buwan? Kung ano yung safety protocol na pinatutupad ng national government, gawin po natin. Wear mask. Kung kaya po kayo nyo mag-face shield kayo. Alcohol lagi. Kung hindi, maghugas po ng kamay. Inobliga ding hanggang kabalen ang misudod face mask karing pampublikong lugar. Paparusan ding pengari ding menor di edad ay tutupang karing pampublikong lugar. Maigpit mo ring peto pa ding curfew at liquor ban. At minonitor in pamangalat ding fake news. Meting negosyo at may 9 kapanakitan. No profit. Loss on the profit side, no? Aside from magbabawas sila ng tao, kasi kagaya ngayon, 50% ang mapapasok lang na tao. So, kung titingnan mo, 50% ang job loss kasalukuyan, di ba? Dakal mo rin din kabale na mila ko obra at kabiyayan. Bisan, sa linggo po, 3 pesos at 4 pesos po kumakain. Bisan nga po, umiiyak na nga po ako eh. Bisan, yung para sa akin po, binibigay ko na puro para sa kanila po. Dapat, manatiling makayantabi ang Kapitolyo. Mika miyayaliwang food at financial assistance program. Partikular ka rin apektadong pamilya ang may lockdown pauli ng pandemya. Minya mo rin food assistance ka rin frontliners, ospital, pulis at barangay officials. Inantabayan ng karing pamangailangan na rin katutubong aita at sa mo rin king sektor ng agrikultura. Sinakoro mo rin ng probinsya karing locally stranded individuals king Taguig City ay antimano, miri ng food assistance. Ding aliwa naman, sinopan pang Makahuli, Pampanga, kalupan ng Gladys at Kayang pamilya ay Baguio City. Governor Dennis kasi sobrang nagpadala pa talaga siya ng sasakyan dito sa Baguio para lang i-pick up kami at iuwi kami ulit doon sa probinsya. Puro sa tuwang-tuwa ko, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko po, pero maraming salamat. Kay Litwanan ding South Pangabiayan at South Pinansyal, lakwas ka rin displaced workers at students. Mika libreng sakay sa manggagawa, ang pong tulong pasada, karing alos na makabiyahe pang kabalen drivers. Ating Balik Pinas, Balik Pampanga program ng provincial government, nuno pa kikwa ng Yuli, ding returning overseas Filipinos sa Kapampangan ket Lalawigan. Kalupan ng Mariat ay Bat Saudi. Sakto la kasi kanong panyaling tiket aeroplano ding pera na o nengking programa ng Kapitolyo. Di pakibatan ng swabbing at quarantine ning mumuling kabalen. Ay, masaya. Tsaka masaya talaga. Masaya ako dahil ikit ko na rin pamilya ko. Tsaka magpasalamat ko kang Gov dahil kayong pagsalubong na kayo ng programa ng Balik Pinas. Masantingin kayo. May kipagkasundo yung provincial government kay BCDA, CDC, Angeles at Mabalacat City Government, bang agamit bilang provincial quarantine facility in New Clark City. Mika partnership mo rin kay Philippine Red Cross para kin 5 million pesos sa pondo ng laboratory testing, ken JBL para agamitin kaya katamong PCR machine. Mika lease agreement mo rin pilatan ng City Heights Hotel at Miyabe Corporation para kin temporary isolation facilities din frontliners. At sinali mo rin karagdagang equipment at sakit. Oning king laban na ini kontra COVID-19. Misugal mo rin ng biyeding sarili tamong tagasalbang biye. Kalupa ng metro nga frontliner king Florida Blanca. Ating mismong provincial health officer ng lalawigan ng Pampanga ay Doc Marhau Chico.
language lang kami nag-uusap ng asawa ko. Pinapakita niya na malakas siya, na kaya niya lumaban ang COVID-19. Lahat po ng admin na panalubigan ay nandyan sila tumutulong sa amin hanggang nakampay ng asawa ko hanggang ngayon ay hindi kami pinabayaan ng ating Governor Pineda at Nanay Pineda po. Muring mili siya yung probinsya karay mga sikang bagyong ngening banwa. Masiring diling likwa ng danyos ding mitukwing bagyong Rolly ampong Ulysses. Ato na ho, nagsisimula na ho tayo mag-evacuate ng mga sa high-risk area natin ng mga coastal barangays. Nag-start na ho sila kanina pa. So nag-suspend na rin po ako ng klase kaninang 12 at ngayon 2 p.m. all government naman ho, workers ho, suspend na rin po ang klase. Sa DILG, ang DILG through Director Fabia ay nagbigay ng mga advisories sa ating mga at ang ating mga city and municipal mayors na mag-conduct ng preemptive evacuation. Maraguladaki ng probinsya yung Limbu. At linikas ding may karakala pamilya. King Kandaba, libang king Albug, may nga sira mo rin ding bali, uli ning sikaning paspas ning angin, king kasagsaganing bagyong Ulysses. Libang king South Financial, antabayanan mo rin kaluding may Mario, bang manikwang shelter assistance iba't king DSWD. King Kapitolyo, libang king koordinasyon daring flood mitigation projects ning national government, Antimano, Bayo at kaibat ning bagyo, tinalas karingalbuk, bang abutan ng sao, dinganggang kabalen ay apektado. Akala po kasi rin yung makapag-obrang yan pauli na po ng bagyo, may labog po yung danom, rin pong manasan, nila po manikwang, may po din daming yung kasakitan dahil alalaya na kayo po palaging Delta. Igobta mo po. Pasalamat kayo po maragul kayo at palagi na kayong agaga nakakining masatol. O ningagyang ita mo mismo, makalbug at may perwisyo. Imeging sa bagkalitibang sumawp murid, karing aliwa pang mas mangailangan. November 17 ng Bengi, inyang tumulak ding 15 dump trucks, akat mong relief packs, iba't king Kapitolyo ng Pampanga, darala, ding inambagat donasyon ding mismong kabalen. Tulong po ng mga Kapampangan ito. Sana po pag-pray nyo kami na dumating kami sa Cagayan ng lahat po ay safe po. At ganun din ho sa mga kababayan kong right now na nakalubog. Since Saturday nagbibigay ho tayo ng food packs para sa mga tinamaan ng baha. And well coordinated po tayo sa mga mayors ho natin. Yabe ng Pampanga Governor Dennis Pineda papuntang Cagayan. Dinganggang volunteers sibat karing miyayaliwang departamento ning Kapitolyo. Biro yung 18 oras sa biyahe papuntang Cagayan. At karasking Cagayan Sports Complex keng Tuguegarao City. Tunggal-tunggal akildas ding 21,500 packs alaman ding dump trucks. Ito po mga tulong na to galing po sa mga Kapampangan. Kaya gusto ko, I'm proud to be Kapampangan ho talaga at yung mga nagtulong-tulong para makapag-abot tayo dito sa Cagayan. Laman ding bawat food packs, ing 5 kilong abyas, 4 alata ng sardinas at 4 alata ng corned beef, atin mo ring panulo, sleeping mats, ulas, tsinelas, dase at aliwa pa. Akala nga po namin talaga maraming mamamatay. Kaya malaking tulong po sa amin ngayon na nagpapadala ang iba't ibang government agencies ng mga tulong kagaya ng relief goods po, mga banig. Dahil yun po talaga ang mga kailangan na kailangan namin. We are hoping po na makabangon kami kaagad, no? Dahil grabing hirap po dito. Lubusing kapasalamatan ding Cagayano, king malasakit ding Kapampangan. Ayagyang makalbog pa, penikwa ng pamuring makapal ang bagsaw.
ka ring mga sakitan. Salamat Pampanga sa tulong ninyo sa Cagayan! Para ka ring kabalen, liban kim pamamyesaw, nasa damo rin hindi ng inspirasyon ding Cagayano, akalupa ding Kapampangan, amisa ng misa kabkim pamamakbong ning bulkang Pinatubo. Ilaman, pasabay lang makatalakad. Angadi ko po aking tutuking banwa, pasibayo tampong akabyusan, ina naman kapag subukan, pasibayo po, salamat po, kaya kayo. Ing metong mekad, karing mayubong sunis na kekatamong akagisingan. Metong yang kantang kakantanang nang muneng panapon potang patudturana ka. Metong yang kantang sisit-sit mo king sarili mo kabang mamani kakingeran ning balematwa. Yapin ini ing ating kupong sing-sing. Ngening bengi, kay batayang inalben, ing makuyad na kapag masusyan, ding aldoning Kapampangan. Kutnan tamo ing kakatang sarili, ing may bating asing-sing, ikit taneba, ikit taneware, at sukat tayang tingkupan. Agnanagnan tayo po ngayon ng kanta, ing ating kupong sing-sing. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, ama na iti, kangindung ibatan, sangkan keng sinilog. Atin ko pong sing-sing, metong yang timpukan, amanake iti, kangindung ibatan, sangkan keng sinilog, king metong akaban, newalaya iti, eku kamalaya. Ing sukal ning lubko, susukdul king banwa, pikurus kong gamat, babonin lamesa, ninumang manaki, king sing-sing kong manang, kalulong puso ko, Mangiluya kaya. Mayroon akong sing-sing, pamana ni nanay, nawala po ito at di na mahanap. Kung mayroong nakakita sa sing-sing kong mana, ibalik mo
kan king singilu king metunga kaban mewalaya iti eku ing sukal ning luko susukdul king banwa ikurus kong gamat paboning lamesa ninumang manakit king singsing kong mana kalulong puso ko manginuya kaya kalulong puso ko manginuya kaya. Bayo miya pupupusan, ining kaya katamong kapag masusyan nga nimbengi, bustan yung payabot na, ning kapamahala na ning lalawigang Kapampangan, ing kayang lugod at pakamal, king kaya kayong pamakisan metong, king kapag masusyan na ini. Keng daratang abanwa, mabilog ya po yung kaya katamong anibersaryo. Yapin niya yung kapataralan, 50 banwa, ning anibersaryo ning pangatatag ning lalawigan at makatudya po king kalimandalang banwa ning pangadiskubre na ning Pilipinas at ing mumunan diling misa keti king kapuluhan. Pasibayo po, ibat keni king Kapitolyo ning lalawigang Kapampangan, ipayabot mi kaya kayo ing maligayang aldo ning Kapampangan, masayang Pasko kaya kayo at masaplalang bayong banwa. Megeni tukika, malahos ka Pampanga. Megeni tukika, pamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, limot-limot, turot-turot, eto ke-abe. Pamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan, sisig pindang at puro, tagilo kamaru. Ningangasan mo lang lang, kilo pangat at saldo, pansit luglog talangga, biringi pesa umang. Megeni tukika, malahos ka Pampanga. Megeni tukika, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, limot-limot, turot-turot, eto ke-abe.
nganing pamangan, ing lutong kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Ding nga